Abusia mama ma wo akwa abasronko enfambra emergency Ghana TV. Na yenna oboade no ase se enenso ode yenkwa asanso akyeye. Na ene story no yedikan edi na hyase no abremu se mobeka ya menkaim kakra bi efa ewraba bi a ohye mpena twen ase abra no wo mfie dunum a ohye mpena twen ase a one bema no bema ohye ano no one ne efa efro ewo ba ama nsensem bebre ebe mu ma duabokra de ebepie mu na ene ya busuye ya sanso aba a abofra ne emame eka ho nti ono so eba abetwe nsem nya ono so enim edefa ho nti kame ho ne yenko hwe video ne embra me pa mo cho mo ko e dey na si mame nko so mame na ono kwa ma wan kan kire mo ha no mo frem se me da bia ba ka se de number Pacho chen kakra mame mbusa obey na ye hwe ne nya o mic ni ye emfama ho fuseni na de na esi ubetimi a kire mu kakra Pacho mene Malik na neti mene neti no emma sam de o ya de pa me mfa ho ana mene na awo baako nti o ma otime bu me no atesa me nema na me kɔ me maame wo no me wo no wokola otime sa me nema foa me e wotafo me maame wo no de me nema kugu me maame wo no ne nsu atɔ aboro no nini na so me wu akola yi kura eche kwa me kɔtena o maame wo o maame me nim bɔne a me ayde me de aye maame no sensem sa ompe ma asem maame ne de me nim bɔne a me de aye no Malik ne so kyerɛ sɛ me nkɔpa ne maame kyɛw ne maame so me nim bɔne a me ayde me de aye na me kɔpa ne kyɛw eti o ne ge bi su di ka tena ye fe ni ma afia ge ne san tokɔntokɔ san na me ko ka ba house na ma wo no ka ba house ehia obi e ni me wo sa de tina me ne ba na kɔ ene so me afia ne ka sɛ me ma ba ho no ma beboni esi me meboni dua me su dua no so me nim ma ho so hwe enu ma nhyɛ me ho so a ke ne so san de esi ye ya na beba eti me ma nkasa eti o ma na maame no o Malik ne to a me wo ho no o maame no wo e wo Ghana ba esoro no me do ma side wo ana maame ne frɛ ono no maame ne frɛ ono no Malik ne nana e ka che ne sɛ me di fise ne firi bo ma baaye no sɛ ni sɛ na Malik na aye den aye wa di me fia den aba onom sɛ o sɛ ni sɛ mebre maame ne ko no satam ko no ko yie okoba na oba to so sɛ Malik ne ni kunu Malik ne yere maame ne mpena maame ya no aba onom esro mo baba ye de e ba bebo me ntimi me atemide sa me man kasa nya ba ko nya mienu ana sisi me ne sa atana ye no maame ya bo me pa cho fusena fasi ha na yenko maame so se ubo maame so bo maame de na asie me nan mo ha na mo frem se me baby di case ya ba ha se na eja mo busam na me kan ho asem bia bo na me ni wo me sister ba na obetena me chensel len nti wo ha na obeka chen papa se da mene Malik tuo me pacho biewa no kasa de kakra ma ye maame ye one ne mpra bia bomudua enti ya ka akotwa ne maame anim me kunu frɛ no ne kasa wo so obedane enne ekina ne ma ne di skakra bre me baba ako sa wo tususu ama no na ne papa so onkoto nkokɔ sa ne me wan so me bai maame di ska 4 million abre no se wo monjino mo mpe binya den enso so no mo mfa nkodane ye kan was maame dane enne ekina saa nti dade na afuse na ba hasem enya nka nyame de anka dan ko bebo no because o chinchim ne nsa ye de be am be didi na tam me kam bia Malik enti me kunu ba o hu se me kunu abana nsa no wogya ya kwala na wo maame na wo ho me pata na wo hwe se Malik ebe chinchim o ba nsa e pe na kunu me ka bibia wonte Nana nipa eni ho me nko na metifie ho me kasa Malik ko kasa che na wonte so bekas Malik ya ade ese Malik wonjai ne bunto na wonjai enti me kunu ba ye no eno ohun se ne papa ba nche wo se de wo ye no we de wojai ni wojai to ojina ho no mo anche no ye de wo koye okay ento aya no kan se wo fu se jimi fo mo de me ko se o mo nya me dai nam nipa no
what the no the work of bed, milk of names for say now, what the no call him was ma'am the coin, stand am say a day, was my dear 119, made your coin. Now then, I want to soon answer me and son away was my daddy. Mrs. Soon, which I mean my own for my men fanning, could feed the cram and soon mansion. Now, made you number will feed you. Self feeding trim number, meaning say be a mouth of whiny feedy, me babacom. Or Jimmy number will feed you was a feeding French trim number man. On the one soon him do on so dear, Eddie Quack. And James Malik, quote, also my friend, one dear one ma. And ya have now what the nabano, and a man had done it, and I'm to be a 119 or the Bentabia Casa wouldn't be. No more be on the bell ball, no more ball saw the bed. Over Dania didn't feel because who poor Colanzi and a bush of phone in our semester. The bush of phone in us because we're both frown in the bushia. The dear antenna won't have son or more need and tongue call her mamma or more need or my friend mamma and a mamma and Emma. Nams into a mamma brewska. And then to one pebins or so, someone found Concord done in a Malek wine yard. Into a milk buy and I just what the day, as Soleil. Na me pacho also ya bad time no when you na ekoba na day na wo so atimi aya fa ho dia boy case so ade be ka kire ye no na me kunu frɛ Malek no ene ne kan ene so obedane ne frɛ maame ya na maame ya ne ma ndi abona nti na se no dis kabra fidi se fidi first can into no me kwa no ma akola we sika na kwa yan se mani mfi no de be di obedi nkwa de abo na mewi a mema obi awe se be ye aduabo ne be de e be firi wo mti mfi no na aduabo ne be nso mo gya akola ne firi ni nsam omo gya akola ne firi nsam ti me oba me che no mo de akola wo san de akola ne ba akola no wanya be se ya wo so bata wo hwa me age wo na na firi wo ankasa wo ba nsam me ma me de na me ni ho me ma me de wo ni ono me ma me na na ete e wo adum maase adibi suwa yet one that day na se ni besin ko no Malek na me ne nam me ne na nam me ne nam no cry say o ye de wo kofi nti fie ni mu na maame anu nam achimam ewo run about otonkosua eti oba no say ni na won wakote won kasa nkyere me mi say na say me de na kwotena ma ase ewofo run about for boys say girl na won odi ni kuna echi no girl na won boy na won ne nam na odi girl ni kuna echi no girl no wonni se won ne wo bade how say wodi na echi girl ni se wo subu suwa nu mi bedi wachi ade a wo ye no wo se wona obi di bi ye wa ka enye wo de ana o se wo no onya abetere obefre me Malek ka che mama ani se onya abetere no mfre me no bisa me se onu no bisa me asem bi e wo bia me de me ka kire no etu wo frɛ me no na obi sa mfise say ni say na maame ya akɔ run about wakan wo say e wo for by say me de ni sima say e na mo no so eti na won hwɛ me ni Ramadan me ba no fuse na wadaruma sem na wo karama te de wo pese o chenya se na se say no producer etimi apusu ahoma ne manya boy ne e maame ne ahoma no so nti yen kɔ ahoma no so hello Ajia Mami akoto Mami Mema wa hama wakwa ba ediba insura 104.5 Ocho ense Oba Malek ene Fusena asemi ena abedru yanimu ha Fusena de Oba Malek aba se ensem bia kwaso ne na wo na nse Oba ba wa bi so abemu ama duabo bi ni ade mepa cho sa asem no onim ho sei Ipacho duabo aba yanimu ha se na sensa duabo no krab ombo dua na na gebre ombenya ne ne kunu no musa dia na woto no se tiri ho no wasi efi ha bi mani kura sai enu hu no ana ombo ni no ombo dua no obi ya si ha se wo mo ba buta ho aso na se ombo kasa bi a ma asem ti anyi nti no yanya ne da na ya ne dai ombo nu ni bi a sa ga no woto no musa no se wasi efi ada Sagia be wede wati ha oye fuse na mejidi se Oba Malek ena ene na wo nti wo se wo address ni ye wonya girl no nti wada wo mama me ho ne de mesre twisan Oba Malek ena ne no awoba eno nti wada wo ma kan ye mama na wati ya no nti ubetimi abusa no director maye
Esukena. Mama. Ekiri sɛ wɔn maame yɛ amobɔ obia no. A mobɔ ha no mo anɔpa no. Efiri wɔn wɔtete ha die. Mpa chewo. Efiri wɔn. Wɔsi ha die. Mi si wɔn bi. Ba saa na asɛm mi si yɛ no. Yɛ ba wɔn ka kyerɛ sɛ the way mi si bo mi dua no. Some media and trouble and any baby, a dark say, any baby, any ye. It's a dis your so. Emma dad and a number, mamma, me, it's a few on me, quackra, me, Mrs. on me, a baby salon, me, Mrs. Tower. Me, mamma, so catch and say a few on Wabao, Wabao, the foreign cities ever, minimum she. Me, so me, to one of my M1 because all my miska. Mammy, I know anything me and Yamasem, but Ojiabano boy and Hammy. It's me, Mamma, me, I feel sad and Janisian, Moji Ramadan, Moji Ramadan, free me some Aquana, no, me bound my ocean, and it's Miss Mania Day, Miss Minogues, I miss me soon. Me boss, I don't know, be some mammy, Ade. Be an Aqualan wedding, Wusu, a date in a Wusu. Me, Timmy, Eniti adwuma okay kasa me koye adwuma mama leke de akola no toa me wo honum e de ne baaye no ana me ton papa na me so wonje na woje ye na ode baaye mi so ifuro de bia ode ba kodane mama wo si o mu bisa no maleke ne se me wo he ana maleke ni so no ni be bia me ye de me wo woni be bia me wo esu de bia oba me ho Obawa edwuma mu wo na fuse na mami mbusa se adenti na wonim se yabo odua na wutibi gya ho se asam na hagwa wutibi gya ho ekonkan se wokoye sala aba ade a ehu se ya se bi ehu a emu aye rema se wodi abeda ye na wutibi gya ho se wokobi sala se obedane wo so obedane wonye ska obedane wonye skada wonye skada wo so wonye ska ono ombo midua asama ono waka kere me no ono ombo midua me pede wo ombo midua me ko maame ya no maame ya na ombo midua me so den times so na number na ma store no na me phone asai me phone sai ansa na me ko akra ntina me timi frɛ me daddy na e de ko tu ne eye maleke ne papa no me timi frɛ no fan ko tu ne eti me eba ne sa no me bae no echire ansa na me ye de me frɛ na Ramadan na me busa ne so because me ko fie okrampo na me ma mi wo se me ko pa ne chew Ramadan eye hwan ya me ba no oba ne de Ramadan me pa chan onya fie say 3 years maleke ne chesa me ko pa ne ma me chew me ko pa ne ma me chew me so me ni boni bi a me de aye ma me no me ni di ma me na pe me nye ne hwe ana mi za da yin na me ko pa ma me chew wo se me wano ma me no so ni se o ma me so woni mi se me ne ba na ide me ne ba na jai mi so everything bia ana power awie wo frɛ me amekɔ enti se je ni sem ni sie no kra no o frɛ mi fi se bra ne makɔ mi timi ko si niam nyama no even kwa me yare ye kwa mi free hospital e bai niam wo de akola niam na e bai akɔ ne be di mo 2 days maleke ne ka kire me say enam akola na ode ne ba me woni tini me maame aye de e de akola na aye de asesa akola ne ma de abre no ana ode akola ne ba ye se me maame ya me kono a me ne eti ono medu anim dio ye samina to bibia ono a so won se akola na me wo se ode akola na ba me wonti ni wa di akola no ade akola ne ma aba ono ama ono maleke na maleke ne so da akola ba betena me so me yar ko da hospital wa sa ba ono madam nurse ni bi o hwe me fe na Evelyn on se bebre na maleke me ka o so ono ombo midua opa na ofre maame ya no amana to bu ase na me hwe ense ahoma no ya se akoso biem ye ne maame akoto ya ne maame akoto e wa ahoma no so ya ne be kasa enti hello maame akoto no yo ense bibi kakra enti ufri ahoma no so na enkomo no na ye ne wodi na na pese wo ka bibi nsa abofra ya kasa bebre wakasa bebre se emra asam ne ba se de obusa no se asam ne si wasi fie no aka de enti a wo ma fie ho nyina e de a kire enti pa wo cho wada wo ma wo so de na wo kafa asam no sese ma mi asam no ne Malik no wa ya bona wasi fute na na di ka bo ga ni bia e na ga ni susu ebo ni bi
eti say ye be huru puse na no say ye be huru ma me ya no na ye huru jaya ya dani bia no obu no nyina no madam ye wo obu no ni obi anti fia o be so bi ni ba bi obi ate ni udu bi obi ate ma me ya no ye go ko ni kurom me anra ne mami akoto wadawo mafa pem hama me ba fuse na so nkomoi ise yatena so dada ono susu ni Malik issue no omo pese o chese aduabo bi abamu ono Malik ewo ba na baba ba bi so abamu na aduabo no sede etie no fuse na di kan ba odua no na oba no susu abodua enti ama se ensem no aye bebre ono so de na sem abedan enti ye hwe kwan be fa so a ye betimi aboa ama ya dani adua na firi na omo enu nyina afanu na nya omahoto esanse abofra wom enti fuse na ato awon komo na wudi no so mama me de mami akoto wa homa no so mami fuse na ato awon komo no so mami wadaroma mama de se ne kura na dia na opese yeye mama me de dua na mpese dane because girl we didi matempa even kwa me kwa akra no ko sa frame say e de eti na mimi frɛ ni kunu mami frɛ ni kunu mimi ni kunu ni hye eye eni so didi matempa ama mi sister mo kora eni ti kwa akra ko ntimi antano eti mi ma me mo no mimi wo me ma me mo ma me ma duabo ni ntimi ma me ma pamo me sama mi nsifio me kwada ni dua na me nsifio enam dua na wo wa body nti wo ma me ati he wa pamo wa fifi me ma me we de na me ni adwuma e o mo ba danse enam se pamo mi ti na me kɔ no ono so je me mo ampamo me ana me su kire me bukoto de kire no se me sere na se ni se na aba nti apamo me ka de me kan de me nim e fa asem no e kire no no si yo wate me de me ntina te o mo na me de me yede me dwene wa ma wo se kwasasem na me di awase me pass me no na me ba so pese o pre wo nkwa na wo pre oba no so a owom no so nkwa sansa abofra wo mu enu ti na wo de wasem ya bedan se ye nhwe ne na ne dua do fa ma wo achan me pa cho ya ko na se ne ho na ye ne na kasa ma mi akoto madam we wadawo aye batan said ya meti he yai na said ya abofra wo kan nsem no me pa cho Malik owai madam Malik na me ba no wo me nchen akwanya no ode me nam tuti no Malik ni ebusa ne wa obabia wo Malik ye pese ye hu se wo wan ni a se si ya de mi ni ba bi potin a wo no wati ha na yiri na ni tie no mami na ni se oba Malik obu ababa we puno pa chese ne broketwa ebra epese ekum nyina timi ba mu no wo ya we sa ube no obono madam me ba dia watia no menti hobi ana wo ya no kura ne ni anim se anya bia ba chem we na ba ya ni anim se Malik ne furke na no one Malik na jai de na mi no mama wo ka sa pa dia wo bo ni na Malik tiri me ba tira wo oni ma fi asa na oni ama ma wo sa me niema wo ka tira nana woni ma fi ano Malik ni ka tira ena mo ni mi ti na o ka sa wo mpeme me na oyo anapo me na dada mo ma me ya ba eti na ma mi se na me sa me ma kwa me ma nkasa mimi ba tu sama me ya ne ma me gudu mo tem bia na me bisa no o timi bo me o timi ni ti shi dem ehia kama sorry ka wa mu ni na fa bo ani kai mama o ka sa pa ya o bo mimi mama mi ni bo ni amede ayo Mimi Malik se me pa ucha. Mimi didi watam da me nya ohweda. Asemo mimi nti ase. Ye pede o se opan ni ogocha wa e Malik na so ko pa me ma me cha. Se na mi ko so na nya bote se na nya bote. Pepa wani su ni su pepa wani su. Ka sa me ba wo na. Nya bote wani ka so kasa kaka. Mami akoto ma ye sie de o pesa o ka madam dia gane ya no me ka to fo me bia mfra me fa me ba ma na wale o mo wale na me nka wo
Tia di ye to ye to da na enkatefo no ye di na ye bi say wona na awasemi mu eno ti abofra ne ti ane ye hwe say ye beto ye na sa aduabosem nyina ye be ye firi ma abofra na odi ye na ekasa wo ye bata wada ma mesra ugina so na ye ndi komo de ne kura de opese o kan ye hunu de ye so ye betimi aye de aboa nansa enane nansa me ba no me amani hu ni say no bosumi ni o me mani ni mali tu bosumi ni buchane say enane nansa wo o mi kuna wo furu ne car na ku say wante ne car na order Ramadan abra mi na mi ni ko school no wante o ne car uji akola na order ne ba mi wo tuna wo pamu akola ni so akola ne ma de bere ai chocolate me ni udi asem bia what say ami akoto me male sorry I was saying na me ma nyalu kunu nyina wo kan sam no me dia me pa achaw so we bring abena so bubia e ka say dia ba wo asem ba ye no e ka wa ba tie amanya kodane me se sia mi dina ho me ni ya mo da ni wa me de kodane dia se sia ya mi dina ho nyankopɔ ne me dance ni ni ta me da da a me de kodane fa dua no since amu body and what Abraham what do bakura abrem no oso me mi ansane e wo si ha da he eba mi si ada eba he bada wo si hada ana mo ji bi free me se si hada wo body anu na wo ko ya no akola no wa tan na me jere no ana ma me so ya wo ba ha no wo si hada I can't not to one cat away from me. What do my call you? Okay. What would you another dinner? Another couple. Papakoto. What some Mamma, a young couple of things and cats who are so about for no be bad dear. No other idea, no quality another more. No one was about Mammy another home, yes. Papakoto, I can't tell me kakrawai. Nsa wo so ze wo bo ye fu na so mense membu se abofra wo ba wo nana yi wo nchen na dia na kwete ba ye ho mamu anna wo ni abofra yi agi ase ntwema me ntwene ntokwa ye dia na aba mame ku se na wate wo no wo ni kunu no wo mo agi ne ye ba ko wo bu fu di ya wo ya ti atati we so wa pute na mwa ani pa ba ko na ni kunu ni mu ni pa awo mu ti wi ase so me wo na ni kunu asha me ma no ni ana ma hwa me mo nko la nnan ni ana ma sha me kuma ti abonten e wa ha pa ko ana mbi sha me ma e ti so ne na wo akola ni hu no wa tan ma je no bo su me mi ansa ye yanti ya ba bi ka se akura no me de ba wo no apply ana wantla wana ma wa se me ma je akola no me peso ba wale ni kurunti ana me sembre bra mama ni ama ukuru no kura suku sika kura wo family akola no ye ya na se di bia suku o ko nyina ye ya sa dia amonye mo ba na mo ko wale mo awale ana menya ma ho kana me timi ba bi enti mo di aba no wo na oba wa no o se hwan yo obi bia ni wa madam o ma ti handa enti hi fa na me ma ne ya no so wo firi he so wo te he anya sa da na bi ni bu da wahu madam anya sa da na obi ko bo bia ano pa no mo ba bia na bi ni bu no wahu wo akojina ho no ma na me tabi say ana wo de aya tira ne ma me fa no me hu de asem kura menka me ni nsa hu de anka nsam na ye bebre na so me sa wo ba no malik no ababa wai ami o me so wa so ha na enani na nsa o ma mi tiri mi tie ha enani na nsa o ma mi ti ha enani na nsa o ma mi ti ha sei na ko to wa do ma tie mi kakra wai kakra ni mo so se Oba Malik se obepasa obeware fuse na oba so pasa one ne betna nam wona na ya wo kase o maja na ibasa ya wo afa na wo hwe ne kama yi
Me say Oba Malik. Said the Nyama Esikika Koi, Abofrana woman into me Busase, Oba Malik, Oba Hessa, Oba Warifuse, Nana Bibia, Yato Yena, Ejiabo, dear Yadadi Bibiana, Omati Abofranity, Yarama Abofranity, Yamaya Kamana. Line no more aye chichiri kakra nti mami akoto afo se na me ba to de nti na mama mi wa sori udwi aso wo no so sa ba cho mi nim de o wo kasa na mi busa wo de nti na wo se wo mu wase bai mi nim de bone am de na mi ye ne da na so mi na ne se Malik ni se me nkopa ne ma me chew mi ma ye ne ma me bone mi so mi nim bone kola me da ye ma me no na no aye wo den se wo ka sorry wo bie wa no fo se na wo bone am de aye batan oya batan e se wo ti e se wo hwehwe se duabo enyoma betimi atoto ye na maame a wo ba no wo ti mi mbre wo ase na wo nko maame ne ho na wo ti mi pacho make sorry keke kura wo ti mi ka bi fo se na che se de wo si ke se wo mu ade ye no kure mama no kure but I mu ade wo ya tum me to wono mi bu ade en fa so no ma mi we e de aye me no mi nim bone am me de aye no sense asem ina otafo Malik ni ba bu me ama oje akola ne ne ko sata ne ni sister be friend sister ama no na me wo ya no me nyim nya no na na nim a no ba fio Malik na nga chiro ma me say me ne nyim anchire me ko Malik ne se wa ko wo ya na o ka chiro ma me fa me ba wo no ne ma me na na eti wo me ne neti bibia fuse na hweme fuse na tie wo asema me ka bro ho ase sansa uswa kura waseba na wasa de buoni ni die edima no sansa wo ho Malik kan nkosia ne ne ndi adonkotwia na so ebe finima nya botre wate na botre na je se wo di so abrabra so cha botre mami akoto mi anga se eme ya mami akoto Madam, wahu na no abuti ade ne so. Me wadaro ma huni nyina wadaro ma nti bi se me pese hu kwan e be fa so a ye de ye beto ye batai enu ti na me ba wo bi me sre ye be kwan e be fa so a eduabo sesi ya me tuwe wa mu ani sesi ya me tuwe me ni sika pa de da ho me na nsana na kura me de sa asam no kwato ni wo fa mo ani se wa bo no wa bo fra no no na tin kwa da bi so dia no na asam fa na tam na ku se na kwa tina ne ba bi na asam fa na se bi kwa to ma me kan pense so akola no aya le me ba fuche na won ko ni mu da se na ma me na kai so wan ka bi ma ne na nti de o kan ni ye wadaro ma anka me de nya me ate mami akoto de o kan sisi ano ma nti wadaro ma sa e bosu bi ma me why me say me say sia madam sika tem me ni sika me na ya me yanti me wo fiu e ti sia da bi bia no a me wo sika nka bia no yakoda ne ama fite le o Malik o mami ya o obi a pa no pai e ma ni le no apo ni sa mama me nya me ba tena se mami akoto wadaro ma se ye pese ye bua na eduabo de ye ni nyina ye resolve na bibia fi ona asudwe ba na wo ye ba tanti kwan bia wo be fa so a wo be ma ye hu Malik no na wo be ba ne nyina ye ne na tena se ne ye hwe kwan ye de ye beto ye na me ye sure se ye hu ba Malik na ye be hu ma me ya akoro no na ono so a provide na ba ne ye de omu nyina atena se ne ahwe kwan a ye be fa so edane eduane na ye atoye enti wadaro ma mesre oni die kwan so se hwehwe Malik chi kwan e ma ye wadaro ma in Shiraya fan. Mami akoto. Madam. Me fa cho sa wuti dia me kan ye. In Shiraya fan. Dawma say ya ye beto ye mo fanti. Madam we. Puse na no wa. Me puse na no. Ono na ma retino. Oze. In
Fuse nanu na bema mwati biya maliki o because me hu fuse maliki no kura no obeka no be firi bisi no le bu afunti firi wo wan fura me ni die wo yo mame ani amede wo besi ameda wase na me fuse na se wase se wo na obetimi a provide Malik e de amaye ti kwan be so na wo so betimi atwa me hu Malik na ye hu Malik am ye sure ye be hu mame yakro mate mama ende ena no pay kula na me ne nam ansa na ene na woni Malik da nam me ne nam ana se mo ma wori ne fa aso bada acho me ba mishi o ka chem sa me fa kula ni sha no fa kwa ni ko school ti mi ko sha no Abal Junction medoma ama ye da kwa ni ko school o si na enkrofo tim to do mo o si ye na me de no ko akwa ni ko school eti emu an ofre o ka chem se ya frɛ no aha ya frɛ no but on womba ye ya frɛ no but womba ane de wo buada me mekɔ a me nkɔ na ɔno ɔbɔ me dua womba eno de o ka kyerɛ me no eno de o kana no fafa ye nim kwan a ye befa so se wo hye hini but ko hini betim be ye pekora ye betwi Malik di naba enti wo nkasa wonim ba bia Malik no ote me nim ba bia ote wote hia aboa so kotes. The last time I did Malik share dabei. Every time be I no oba me mama ya me ka se meninity mama ya meninity ya de bia oba ho de bia oba na endro akora endro echi o sara be oba wo endro ni da wa amba wo endro ni da wa amba wo anapai eni sa anapai mi se hia oba Malik oba se de wo sika se wo hia no akora wo hia no oba wo ho na wo ba na se onam ne ba bi na wo hu no awase akola ni ti na oba so oba ho oba me wo good yo any evangelist bramu kakra akola no te ho no oyi akola we fuse na hwemanim onka no kore one Malik no wo kitabisa ne se dia asem na Malik na ka kire ne se owu kuro be wale no wase mimi wuwa keka sa mi wu kuro na wo ne mia but me mpeni biem ade na wo kan me fa nya asem onye Malik na wo kan me fa nya asem me eno kuro obeka no wo me maami na me ni tie obeka no o manim wo beka no o manim da anya nsem na me pesa me nka me ka kura na me ma wo meka se me mu ade ebia ne se efre maami a o se ma no de me wa no so asem wo me e wo se be ka wo ma me nka fusena tie wana di kan bodia no dada me ana me di kan bo ugina so ne senti a ugina bodia wase me ofu entina ana obo no sei ye ka oba me nka wo oba na ye ka me nka wo ne na bodia no pese hu se de osi bodia no me se wase me wo kan na me se me de me jimi wutum sa me ho bon sa wo bon na wo de onim na wo sanso adware a na me de anto abo ni dua wana kire odua bo asamna wo kan me ya preocupa na mu ni de ba na bi ma no ka sa asem no Lady Good akola yi me mpesem be nunu na akwa akiri ode na asem na aba na o wonsem bebre wo ho ana odi asie ye o wonsem bebre wo ho odi asie akola we say de maame ka se me kan nya ne e be so say de maame ne kan ye no o say de maame ne kan sakola we spark o change nature akola we o spark ya usena ana wodi ni so ebrabra won sam so betina hari na se won ka de wo ho ye be se de aboa wo oni Malik ni o mu case ye sorry ye be sorry enya we nku o bisa no enya we nku a oni Malik no o mienu o mu ji o mu me na angasa ama asem ba ko bai e bai entoko akunyina ba mu duabo na ka se we not this the first time bisa no not we not this the first time enti ono no wa na adwene se obesu jana gumo wi a na san so ne daye ana ema na ye ne santi duabo na oka ne se na oka se Malik na hunu se we no oni Malik no ewo ayi ka ne se apan bi wo mu ntemu a we no owu kura Malik no oba wa ne saman ona ne wa pam
no se me wu kura na me sa ono no sa na da wa dia pam na oni Malik mo ya enti amasa de we na me ne ya mo ti no asam ni yia ye timi nyina bibia so fa mo a me nwa wono a mama wono a o si we wale kura se obefa no o si we wale kura obefa no en ampa so we su nim sa ampa wa Malik bet me afa no Say na mama me de me say na mama me say aduane enda no tuna ni baby want tuna ni baby na me so me tuna baby me sra no mbo me na ye nto bia ye ntamu tuna me tuna baby me de owo fa no mama me so ni me de me wo ne ba no me di na chi na o mama me na di na sa ne ba no me na me di ba na chi me so nya me na me di ba na chi me ko ya aduma kora ne ba na sam baby me ko bia ne ba di me chi Asamo Fusena Fusena ni Malik me sobra Facebook na be hwe bi Fusena ni Malik nsemi ensem no ebi wo mu a chese mo epie bank kakra na mami akoto Madam me pa cho me busa se edia pote na Oba Malik waka go ababa ya suma enti ense wo mo ti o mu jai Antina Mother, I thought we're here. This Yamina, the new woman, and I made the But also what you want to say. I'm going to media. I ram kaka bread or more bread party and quine beer. Also, bet me a busa bibina. Lady White. Akola no to no. And then Friday. Bisan self from since Monday, ebesine. Na marek ne pe we kra ne nada. Marek we akola we won. Fusena. Ono no suro se duaba na wo ho ni nti. Odo marek pa. Fusena. Oti hoi na kuma mni ni bibi one marek no. Omienu ntam ntiment from Monday ebesine. Opo to one or two way. Me say na marek ne pe ne nada. Mama, Enti oni Malik ne de oni Malik ne mienu sese akola we duaba na eso ne daye no on se entokwa na afro no na aka wo abaya no ba aboyem ne ho no ono no oba ho ade mu ne mienu nyina ba ma no mu wiadi onye ho ade ono so anya no ade ene se hu se ba ma na onye ho ade na watumi abeya wala na ono ti no obetumi afa foforo even Islam mu kra so wale obetumi ade awale foforo enti die ne pushi wanu nti oni ne kokko ane de na konsa o me ani ti no me me na nyabotre so for ebrini nti ye behwe na yabo asemu etia wana maami wa homa no so ye dika abusa maami wo so no de oni kwan bia obefa so obe provide Auntie, ya baba and continue ya hwehwe bia Malik so se tokro bia ma ya sade ne se ya se ya buane provide Malik na ya hwe asemwe na ya tena so na ya dane bibia ma ye ekoto ye enti fuse na kawagoma to yem abusia erabe ya ho se wo hwe na uhu ni pefe ya de di pefe se raba no nye wo hwe ne kasa mu de wi oye ne niama otumi hu se entropa ana otwa na wiase esopa wan hwemu a wan hye ni ya wonkom wiase na esopa wan hye ni ye pa wonkom abayo afi ne wasi so a wonu ba bia chese niama bia oye ode ne ho mi hu kra o asem no oka no utumi hu se eye ntro na otwa no opopo nani ase miemia nani ase se chese sa apotro se den opeso dane apotro so opeso dane den ehuhu ne mene so obeche nso mi hu oye trofo ankasankasansa ode no kura bi sie no no na femu de no ode bi esie enye ni na no kan ye enye ni nyina e na odi tu dwan no nkoso
ono no hia moa ono no pese omo nane dua ono na ne ho kire no nti so onka no kra na ewo asem ni mu na ode be nwwan atwa ntro amiemia na ni apopo ne na ni ase ehuhu ne mene a ontena ho na se enkwa edoso a onfa eni agro se owuo eda ontena ho no onfa no kra no ensie no onka ono na efemu dia etese ono enka fan favor no na ebeboa no ewraba wonu ba bia afi na wo shabrabo ase wo je oni amase tese wase crash de wi a ode na ase ne kra kasa na ase ne eye yi no kra no tese won fi ni mpo hwe de wi a kwan ofa so ne na ase kasa ase wo mpo ni o ase wa ne mo fere mpo ni na be ma yi de onue nsama ba ke kan kire ne de nya asem ketewa ade de na wo ji wo wi ase odi akoma ne beto honum na masiesie asem no na matumi ada ne dua no ma bibia ya yi no ono de eche akoma na abufuo na we ya emise kame ne umpo a wo de ma asem e de kra na be ma na kasa me nkopa ne ma me chew se ne be ya bibia betoto din no ma hye asiesie asem nka wo na wo hia moa ne nti nka wo se wo ye de utie ne be ma ne kan na kopa ne ma me chew na mudan duane firi ho na bibia to din ono de wan ho gangalia macho madam onye hye onye na ase ne hye ti de ntina wo so kopa ne chew ande ontumi nkonkopa chew yesi nyo o twa esa no enim se ne chaide achia oni maami kwotena aye nti ebetumi abasa waye den wafu maami nso na wo nya awe nti wo de kɔ na kokɔ bisa ni awame ni wo de aye no aye no nti yesi ye de bepa na chew no kɔ na kɔ bisa na bibi wo hon ma awame ne de enkyire wo mu na pa na chew na nka we die nkenu anu na ekyire din tesa akoma ne abufuo tantan bi a wo ne so nti ene e dabi onkonkɔpɔ bi a chew onye obi a hwe nso nim ni awaya atia maame no ebi asem bi a wo kan wo fa ne se ya agro nso na ye atemdidie anase ye kasa bi a en wo sa ka kire pini tinga wo sa ogitum na wo tu ho anamo onde on penesa won so na hia mo ntisia yenya wo den won so a wo de no kura bi sie na wo tie asem na wo kasa be ma ne kan se omumienu na nya ade omuntam betumi atetem me de ngidi se o ma ya o madi mojafra o na ka na o mpese mbeka bekom no no madi mojafra na no so de ene na mo adwuma ye owo mu wankwa mu ene na mo adwuma ye pa na beboa mo youth na aba na tese mu todo mu a na ma adwen nyina agimie mo adwen asɛ na mudi mojafra no o kina bi no antokwa ebeba mo ntam no wodo bekwa akodi obi foforo ho no na wo behu nia meken wo behu se gimie na wo gimie nkwase ase na wo diye ti mo nkoso na mo nyesa ye ka bibia kire ma mo ntie afuto bie ni ho no metumi sakra mo nkoso se mo hwe story we na ma amfa mo afuto na mo koso aba mo bra ne saa se na mo pede a ene da achi bi no beka se me hu yanka nso na catch abusua me ma me kasa enye tenten me de besia se na ma oremfi se obe drop o comment no e de ama me aha ye emergency Ghana TV me din nso e nana akosia adepa da se nenso ye the story foforo e be sanso abrem mantimi nka bi ma abusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.